Abantu benshi barwaye ibicurane, inkorora no kuribwa n'amaso. Uzabibwirwa nuko umuntu asoma agahita aribwa n'umutwe, gutukura amaso no kurara adasinziriye neza. Umuti wabyo maze kubona ni ukubyuka unywa amazi y'akazuyaza akamuriyemo indimu, waba utarwaye diyabete ukavangamo ikiyiko cy'ubuki. Uyu muti wikurikiranya nibura iminsi 14, ni ukuvuga ibyumweru 2, kandi amazi akwiriye kuba ari 1/2 cya litiro. Izi ndwara zihita zikira vuba kandi neza. Amabanga nk'aya muyagezwaho na YouTube channel Dr. Desire Official. Mwihutire gukanda subscribe n'inzogera tuje twibanira buri munsi. Kandi ubishatse wadusanga aho dukorera mu mujyi wa Kigali ku Kimironko, hafi cyane y'urusengero rwa Four Square. Tubifurije ikaze.